ngoda bimbo liveja no ndola weka atene tayu no we to sukulu kwambe odio so be la abi now we are university niki ondosu wa wekie wa qualify wa betra ku wolo wa kwatia maundu meri ulo you America demokrasia na wewo ni molilwe ni ndeto sionge one mathono kiku kwa ongezu corruption is ya modembo ya mbembozu me na me civilized yes whether ya that mbeza sia utedia ndwala kama ndio ngai sikitwa ni kwa no mjumbe mavano kaila ya totondana na bai mundu atrastwa no mundu aholyo ai muyumbe ino sembe sia zindie you America is like me level matambio chunguza MCA IMP ko ozie zindie nuru mesi ndoya ni mawili lwenu kugu kuzi ndi vitu vya mabundezi ndio kwa mabundezi kokote kwa malilikanya lilikana mule you know ndo mawe wa America ukawa mugana akwatwa na tuo no one mugana tamwe tikuwe bamwe ni ende muno ukethia kindu kila wega maikililikene na maisi hawa nacho kweli yes Pemo America waweza wena si alisilia kuya ndawa nenda kitale alisilia kuya zingano ya subama aiye chemistry yes ngukunyo kwa Indonesia ite Africa zano onugo ya luza nikenya kwa luza nyo na ndi na nakyo ya luza ni my level isu America le ya luza ni mabiata ho America moya na Africa moya hata olatingi kana mundu molosani oka akosa NG akatwika NGO takazovya NGO thank you ya utedia siana ndiwa tiku America ko Africa adiko yakanewa example billion aka fundraise numukona bisa siana ndisyo isu amba atomiambela ziyake aka siana ndisyo isu tizidi akabindio titwa ziroto into inzangili yani tututengwa na tuzite no nando na tukuiteana mandalo tuna kwasha ko akulona kwasha ko kwanza ni tutu hot cake na kulona naka utene ndo etia ita ino begundusu tumbo kati ne tena tumbo kati ne ese ubaze yombene ukenda tia nengo agube tia nengo ngwaleza akide shafuruka ile kanai dice gane muga utawe na acid muga utawe na acid wewe ai nisadi neno kangola kete mete ukakaka tembo kwa bae vamos kautini isika muka utinona ikaoneka hot cake you America akoka akaesre akazioka akoza pe akavandraisiwa akabanga yu atete kutelezia na isu akoka no akwata billion akoka akatumia milioni manatano akadiwa manatano lakini nutata muno kwetha na tei nikuza at least no sia kelelo okiu nozimu wa Mwafrika ndaibicha aile umwete ngini manatano manatano ngili mana at least anegeto billion na muno ne ainengane aidha ne mikata na keki na malia aiko na visa ne kanazi okay you America yoya ulusani no wake wango keu ulusani wake na ni kuoza wana kake na katumbo kati kakula ukakavena ukakati kwenda mugata na zia ukoza mugata na zia uikatiu akaida no ekakuna visa kaide ndio lake imweza you know ulozani to America wego lakini ndio you level ni yenge it's like acha haidasi ida is supplies don't get on the way ni jauke na ikite kika
tolo sani twenza yolo yago ego wa kana uke muyumbe fulani ndandi ye andro maiya abuliole auta you ila ye news you America you ila ibia ngai nas kwenda ata isu ila ibia ye ndo mamo ingo Bridget idhia ndo mamo ingo naziara idhia ndo mamo ingo. Oh, I think ni kila kuwakilisha. Ni waendie mwingo ende. Nasi mwingo. I think ni azia nondu emondo. Ile ndo mwingo. So, again ndokona eta wa nondu emo ya America. Ngoti mumela amadisha nura America. Abana, witha uyu ngei mutumani. Nondu azimo ona mori na mamandika. Na wagene medima kwa magamandika. America do ya technology. Ukaiuka mundu ni woka asa ubya mindo yake tahabu hekata kwak ki account ya ba oya kirusia muthemba na muno ora America go petty thieves treka ya kwedulisha muno afa ndidi ya ndoze yule America no kunangeta na go petty thieves America no kunangeta na UK wako Ukraine no na mundu yangam wako maskini kama tu Afrika na ukweli akuko mama ona nasia pick pocket no gala magana nasia but you go Africans no try go mentality ya kuebudia mabinda maingi na ivie ne tuandika the bad stories about us but moyo nitokela kitu maona kengeke ba tu radilie muingo kyo ko nikengeke ba chozie ko chai muingo tondo twiwaye kengeke chozwa kena ke kobe we muingo nundu kinozire gugu nikengeke ba tu radilie muingo tobeko mundu kinozire ko chai muingo haraka sana jibu wamena muingo my friend ye kabu natiko mana muingo wa mani muingo